Arut kirekod ka sengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC kabala syak KNBI kila syak kemno na Riboy District haluar ke jingdon kiti hakikam dawa pisa jubor. Superintendent of Police ka Riboy Uvira Thor hakasngi sajan upentip bakine ki arngut kirekod ka HNLC kibala syak kem kidai kibala tip kerteng kum upendap bok makri bat lari pen kemen nong shli. Pulit ulaong bakani ke jingyok kiam yakine ki arngut kalawan long hadin ke jingyo ya ki jingtip ki batikna bakani ke seng kala persyang ban lumpi sa jubor na kinong khayi bat ki he sorkar hapo ka district da ka berngam bersin ban penmensau ban penyap ladaki mlak ban siu kum taru ki bor pulit bekerpang ke district kila penlong ke jingkhan raha ka arterik ujemang Hariboy district ha ke bakila yo ban kiamno ya wei usuba HNLC ubekerteng upendap bok makri nalat kwinai katba udang pediang ya kepisa baladawa. Hadir bala penlong ya kejing tok ket ki pulit na East Giant Hills kila yo ban kiamno saya weipat usuba HNLC ubekerteng ulari penkemen nong shli na umtra bat hadin la register case bat kejing tok ket kala ya syakmat. USP upentip ru bagi don kat to kat ni ki riu ya le persyari ki bade ki nong Bangladesh ki badan jinga de bat ka HNLC ki baju dawa pisa ling baki WhatsApp na ki nong khayi ki bade ki khasi bat ki he sorkar kabala penlong yaki bakin hab ban siu ya kini kapisa namar ke jing berten yaki bat yaki bahayi ngasem jongki hadin kini ki jupa yaki briu jongki ki bade ki terai jela ban lejlum ya kini kapisa ka bakila dawa kini ki samla ki langat hak syrip ke jongki namar ke jing yo iya kalat ka mai pisa ka bakhamsuk bat kloy ladakin syak pengat ke jing im jongki ni kinong lum pisa kan syak ta barok shi jing im kat baki tu ki dekat ki badan ha Bangladesh ki im ha pedeng ka pahu pahai ong uhe pulit